August ni somni le pakua kumsang ni somni pali ania Rainbow Mizo Channel thur tu te chibai le thau ule indona lian tak tak machon mek ram pali ten an on lam ashriat tel tiela Russia chuan Iran ram hroi tu te habethaviawa jinpo hajin chilnol toa Iran le Russia top diplomat ten in biak na hanai ngun ne mawangin ram than khat te ngai atha chialawa abik takin US chuan Iran le Russia hian nuclear deal hansia mangti hi lauthona lian tak anei tabok ane heti role hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan an melma Iran bereng tu chu biak that chunjom zel chia hangai talo deunin hariata Ukraine President Volodymyr Zelensky nen in biak na anei tabok ane Ukraine Press Secretary Sergei Nikiforov chuan heng rampani hruaitu Ukraine President le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu tachu phone call kaltlangin hanin bia heta hian Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Ukrainein hanram thunai na huam chunga ramri hum halna hankal puidan chu athlopani ti ahril ane hebaka hian US le Western ramsang ten air defense system Ukraine nena hanpek tachu Ukraine sarkarin trangkai taka anmandan le heng air defense te anthat jia hi Prime Minister Benjamin Netanyahu hian asoi bok ane battleground na thilthlen mek dan hangai nom rolin international politics virvel dan po angai nom chhoviawa khoiram tenge thokho tura inbot saiti hi rin thu mai nilawin hachiang tel bok ane ramhroi tu panhi hinbiak na hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Israel chu peace summit masabera atelawangin lom thu soya diharet chuan President hian Israelin Ukraine thlopna pet chu anlom takzeta jun thakhan Israel chuan Switzerland nihni chung otur samita atela Ukraine tana remna zau tak dikle nget taka siam thaina tur konghrang te han soilanga khovel ramro pui zavel zat te han kalkhomna Israelin international community te ma langsar taka Ukraine an thlop thu han puangjar khi Ukraine President Volodymyr Zelensky chu alom hle ani Mosque peace summit Switzerland hanai taka khan Russia le hathurol puilian ber China ta chu hantello ani tichon phone call manga hinbiak na hi Israel Prime Minister Roman na ania tunkar thotran jan le thole jan vela Russian sipai ten missile le drone tam tak manga Ukraine ramchung thipuyang maya han tuam velaya Ukraine sipai ten anram ven him na han thodan chu Israel Prime Minister hian afak tak zat bok ani diharet chuan Benjamin Netanyahu hian Islamic Republic of Iranin rocket le missile zachuang zat manga Israel ka chenarap thak tak thlentir tuma handon beitrum kha soilangin khamitruma kanlo bailet dan nen khan Ukrainein anram veng him tura hanlo bailet dan hi thilinang takani tin ha soilang bok tichuan heng indona machon mek rampani Ukraine le Israel ta hian thohona thajok lam han hoi chhomek ka September tha hian Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu le Ukraine President Volodymyr Zelensky ten in biak na New York khopuya hanai donani ti anpongjar bok thufinglar tak pakhat chu kamelma te melma chu kathrianani ti hinia Iran le Russia han thoho mek awang hian Ukraine melmalian tak chu Iran hi hani telveta Israel melmakum hlun chu Iran hi hani boka tichuan melma in trom nei te hian in sui khom jai hanrel don time nile Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Hamas hoten Israel hanbai trumkha chanchin lungchet thak tak ania Hamas hota chu firfiak pol nunrong takani tin hasoilang boka rampani Israel le Ukraine ten ramven himna security thila thohona thajok anei thei hanbai sai thu hi in biakna hansoilang bok ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel air defense system te Ukraine thon hi andulo burchu ani hran lawa Mosque Iran proxy group rang te kuta Israel technology sang tak hi alu tangti lauthona lian tak awmawangin tundin huna chuan Ukraine nena
air defense system thazok te pek hi arem changri lowani ati Ukraine sarkar hian firfiak polte kuta ahlanang ti anhlau thon wangani lowa Mosque nen Syria tho dunna hanaya tichon Israel technology trend khatte Russia hian arhria tichon Russia daudala Ukraine nena tranpuina pek chuan Moscow hian Israel air defense system ten nan tho dan chipchiar takchu anmelma firfiak polte kuta arol rukang ti hi ahlau thonga Moscow laka hafim khurwang hanizok ani tichon sipain voinlama report an pek dan chuan Russian President Vladimir Putin le Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei te hi thisan chua chakatui halle thisan chua ngainami te hanni tin han report mi mai bok hetilai hian battleground lampanga Israel sipaiten West Bank ka major military operation han kalpui chunjam zelawangin Palestine thop tu media rang ta chuan Israel hian Gaza in dona chu huamjau zo ka tilianin in dona mual thar West Bank ka hian asiam tran mekani tin han puwa India media The Times of India chuan voin chama dar somvela khan tuma pona han chuak thailawa Israel sipaiten Gaza in dona angmain West Bank ka hian operation lian tak mai han kalpuya mitam takin nunnan chana liam tur tam tak anom to boka United Nations chuan no pangtepo nunna chanjinga hian antela heiwang hian UN chuan West Bank ka operation han kalpui mek chu cholsan turin ngen na asiama masa hetilai hian Hamas hauta chuan an member pathum lai maite genuine refugee kema beipui thak na nunnan chanani ti anron nem het velea Palestine Authority ten anthu chua tam tak hi rintla kani lawani anti UN Secretary General Antonio Guterres chuan West Bank operation hi asoi salna sahlea masa UN a Israel palai chuan Antonio Guterres in hethila soi hi ahrachiang toklawa Iran firfiak te ti boi tumna operation mai chau ani ati Israel ambassador to UN Dani Danon hian October ni saritang khan Iran chuan Judale Samaria rama puak thai thil chu rang hanon lek chuaka Israel khopui chungril lama mani inti hlumna suicide bomb hanti mangin mitam takte poi hanlo khoi to boka tichon West Bank ka ral thuam hlom tak mai rontol lu tumin nasa takin mala tonani ti tuna hian chiang takin country ani hati Judaile Samaria ti tongkam aron manghi Bible thujiak aron lak chua ania Judaile Samaria hian ahuam chu West Bank hi ani Antonio Guterres hian he operation hi dodal masela Israel hian West Bank khopui ranga khopui leilia te bas cholna hmuna te cafe lian tak te puak thei thil thokna tak mai apua hun hi kan ngak lowang ati tichon West Bank ka IDF ten operation hanai mekna hian thil tum chiang tak kanaya chu Israel civil mi te ti chethai tur Iran firfiak prokji hotelaka ven him hi ni ati ne janjan lai vela khan West Bank ka Israelin operation hanai la chungchang soi hoin UN Council meeting poimo tak mai chu nei ania heta hian Israeli ambassador to UN Dani Danon hian UN Secretary General Antonio Guterres an operation topsan tura hanorna chu anhial na sahlea bas chunga Iran thui ruai firfiak polten puak thai thil lom tak anti pu hun ngak hian Israel hi alo thureng don lawani hati hetianga UN lampanga soihona hanai mek lai hian nizana vek khan West Bank ka thilthleng khat tak mai hathleng ta hei hi Palestine Muslim ho an biakina Israel sipaiten hanlu chil ani IDF te hanchat na mun hi West Bank khopui pakhat tulkaram muna ania Mosque chunga Palestinian ral thuam keng masemi puijinga in thuplat ta chu man chua lai thai hani lo wangle pon lama han lo chua hun ngakin hun rei tak han chang toa anjinga hian West Bank tulkaram khopui chunga Palestinian firfia khroitu pakhat po atelani ti Shinbet Security Unit ta chuan report an peto boxia tichon IDF tatan hian du than tur dang hom talawa Mosque chunga hian lever te halowa mani chuan chuta chuan put bo dai thai hani boxia lo thai lowin Mosque hi hanlu chilta hani tichon Palestinian hoten pathian biak na mun niom taka han song bolle mi pui than khatom na hmuna hian firfiak pol ral thum keng than khat te
an lo hum ru reng mai hania Israel Border Police Elite Mam Counter Terrorism Unit ta chuan Mosque an lu chil ta biakin chhunga in kan rap thak tak mai hathleng zui ngala he Mosque chhunga firfiak pol lo tom ru ta chuan Israel sepai ronlut ta hi an kap zui ngal ta chiama inkap tonin hun rei vak lo chu an manga masa Israel sepai ta hian rom han fel tak nei sa luhchilh-An ni wangin he inkana hian Palestinian gunmen mi pangalai mai chuan nunna an chanta ani ti chuan he inkana hian Israel yemam officer pakhat point liamna vak lo chu atura Palestine firfiak pol hanwa tha jinga hian Mohammed Jabbar Abu Shuja tia an hriat bok chu atelvea hepa hi Israel tana minok sak tak niin voitam tak Israel poi khoya bomlo ti puak to thin tu tulkarama Palestinian Islamic Jihad local wing commander ani nikum October nisaria Israel ram chunga poi khoina tana roman na siam tu berle amai janglap tu ber tuna Hamas so hroi tulu beratana handruat tak ye he sinwar chu hunrai tak chung zong to ma sela khoyang e om ti hi tun thleng chuan mu chua thei alani lova ma se hama ber hi mu chuak lo ma se akut ke berle atan le hama sautana mitrangkai berber ta chu Israel se pai ta hian an thur ta ngau maya him hle tura hanin ngai na mun mos chunga tang poin Israel se pai ta hian han phi chuak ta zel hani te chon mos chunga mi poimo tak tak mai pangalai mai han ka hlumba ka hian Israel se pai ta hian firfiak pol pakhat chu an man bokani ti an pungjara hepa hi Israel tanina nuam satakin avakho sak chu harinom chialawa achan chu tulkarma Islamic Jihad local wing member Mohammed Gassa saniti Palestine media ten han puang ani IDF te hian zotur han nga viawinarinoma West Bank ka Iranin firfiak polte tranpuina turatana ral thuam athon lu dan chi hrang hrang le an malak dan te po anne na tang hian thil tam tak hriat bel thei han dei sei ani Hezbollah firfiak polte rocket nuai chatura Israel Air Force fighter jet zarwal jet mai han tho chhuatum khan Hezbollah ho ral thuam tam tak ba ka rocket an ka chuana te rocket sangthum chung vel jet te vati chiat sak ania ti chuan kham hinu tang khan Hezbollah ho hi ron chazui le ritolovin the meang miah anita Hamas ho ten han thayang angin Israel poi khoi tumin rocket te hanon kap chuak vele thina voin chamhalam dar som le hachan ve hapel nu dewa khan the Times of Israel chuan rocket pani chu Gaza Strip atangin Gaza Strip ne na hain rina Gaza border night takacheng kisufim community te an chen mun chu ron targetin rocket pani an ron kap chuaka masa hei hian an chen mun tak hi afulawa IDF te point ka thak an tum lem lawa rocket pani te hian an tum an thel ve ve a open area mun ruaka an tla ve ve a liam tur le thilti chiatang ma hanai lawani ti report ani bok ani hetianga Gaza lama tangte West Bank lampanga tangten Israelin bei na hatoka Israel sipaiten operation anai mumup ranglai hian politics thilboi thak tak mai pakhat awama opposition party te chuan hunenga mochan kalta tangkhan Israel Finance Minister Bezalel Smotrich le National Security Minister Itamar Ben-Gvir te chuan harsat na Israel tan hian an siam sak ngai dona Temple Mount chungchanga an thu soi te hi ngai dan firfiak tak an soilan na hania hei hi Israel tan chuan chiatna bultur hania Prime Minister Benjamin Netanyahu hian Cabinet Minister ani na tang hian apai tha khangaya ni tin natakin hanlo norto ani ti chuan kan soi tumber chu heng minister pani te hian Temple Mount anti tuna Al-Aqsa Mosque omna mun a compound pumpui hi kan soi fo thinangin Juda te tan chuan Solomona Temple din na thin mun kha ania hei wang hian an tan mun thiang hlimber ania chuti rol chuan khovel puma Muslim hotetan Al-Aqsa Mosque hi holiest site pathumna an mun thiang hlimber pathumna hani ve boka ti chuan tunin dona kal chhomek kara hian Israel Finance Minister Bezalel Smotrich le National Security Minister Itamar Ben-Gvir ta chuan hemos hi thriavekani donani ti te hanlo seilang towa tin helai mun Temple Mount na hian
juda mi puite adua piang te trong trai turin hankal thai to ni tin an puang jara han mani ngai po ankal bok ani ti chuan European Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan voin hian thu chua asiam ta Israel Minister Tren Khat chunga shrek na pe kan dule dulo zona member ram te hna hankal pui me kani ti apung ta Palestinian hotana pom thailo chiang taka international law kala huat na thu cha le thil rot chuak thrin Israel Minister Tren Khat shrek na Lisa hian tel hi remanti nge tilo member ram te zona chu kalpui me kani hatia The Times of Israel chuan Israel Minister te tia hasoi hian an ming soilan na chu hanai lo na masa hengjinga hian Israel Finance Minister Bezalel Smotrich le National Security Minister Itamar Ben-Gvir te chu antelani anti ron soilan na kan nei zau zau towa Israel Finance Minister le National Security Minister te hian Bible anram chin halo soita chu lakle leveka West Bank katanga Palestine mi puite no chovek te po hi andu hial zoka masa European Union member ramzinga Israel thop tu tam tak hanuma bangin Israel Minister telaka hian hrek na hi anpek tak tak chu anring chia lo ane engpo ni se Joseph Borrell kai hroina hnuaya hian EU Foreign Affairs Minister te Brussels khopuya voin hian meeting anei dona heta hian thutluk na hansiam ngai hanring bok ani heti lai hian Hamas hoten Israel mi tu na hanren be mek chungte hanmangang takzet towa Israel sarkarin chan chuana hakal puidan chu chaktok lo anti boka inram na thuthlung zia puya mitang te ron chua turin Israel sarkar hi natakin hanor thina masa chu inram na chu beisayangin hatheng tak tak thai silawa tichuan Hamas soin anhren mitang mek chung te chuan Gaza in daidan na Gaza fence anti chu tichiain Gaza valua an chung te vahmu hantumani Israel sarkar tan chuan haluhai thak viewin harinoma firfiak polta du dananga hinram na siampui ringot chu anthil tum ani silawa nakin hun thlenga Israel himna tur ngai tua hatul boxia heiwang hian mitang in thleng ton na turatana Hamas so rot na chu Israel tan pom thei anilo ani Gaza ram rebula norhuai hota Hamas so te mikhren chung ta Tren Khat chuan Gaza fencing chu anti chia an mangai tak tak te lampan hi hantumani tin missing family forum chuan an report ani mase IDF ten Mahmuna hian kalchilin thil tam tak an rilfia buaina beng dayania IDF te thu chu ngai poi moin mitang chung tele hetianga buaina siam tu te hi Israel ramchung lampang kibus nirim lama hankir le ta hani heng mi pui te hi demngot chi po hani chialo boka hachan chu thasom pakhat chungjat mai an chung te an mangai ngoi ngoi an fa te an nu pui te an pasal te an chin hriat lawin Hamas ho te hian an hreng towa Israel sarkar la chuan inram na siam na tur konga firfiak pol Hamas ho te du thu sama inram na zia pui hi atum lo bur mai boxia heiwang hian han mangang top khokin Gaza fencing hi anti chianin ahriat bera hei hi The Times of Israel chuan hostage deal chungchanga Israel hian malak na chak jok akalpui thaina tura annor na nin ahriatani anti video footage atanga halandan chuan heng mitang chung ta hi fencing anti chiat nuwa Gazaram chung lampanin atlanin hantlan tawak mai ani Israel hian buena lian tak tak antoka sarkarin mipuite lakatrangin pressure na tak tak mai handong boka heti mek lai hian voinchan hulampanga khan October nisaria Israel ram chunga Hamas firfiak poltale Palestinian Islamic Jihad hoten poi khoina rap thak tak annaya mo phurtule rontal vengai commander pakhat Islamic Jihad Intel Commander chu Gaza tha ani thu puanjar hanileta IDF ta hian Hamas leader Sinwar kutke poimo tak tak te chu anphil zui ta ngau zela mi puita phudle beisai Hasan Rolin IDF te point an thei to panchua zuya te chon Israel ram chunga poi khoina rontel venge Palestinian Islamic Jihad Intelligence Officer Osama Gadala chu Rafa khopui chunga IDF ten drone mangin ankap hlumta ani voin tlai lampanga The Times of Israel in report an pek dan chuan darkar somni pali kalta chung khan
IDF nuaya 162nd Division a sipai ho ta chuan Rafa khopui chunga silai keng firfiak poljinga mi tam tak an thatani ti an puangzara ti chuan khani news daifem dayar balale hache vela 98 Division 10 firfiak pol silai keng hengamozat an thatboka Gaza Strip munlaili lai Netzarim corridora 252nd Division 10 Hamas cell tamtak tichiain drone strike an nei buka gunmen ho hengamozat an thatbok ani tichuan Israeli Air Force 10 target somlizat nain Gaza pumpuya operation an nei buka Hamas ho 10 tombona tana hanman building thren khat tele an position te tamtak tichiatani baka firfiak pol hengamozat chu tha ani bok ani hengte hi darkar somni pali kalta chunga IDF te chetna langsar zual hani bok ani Hamas ho te hi ral thuam lian manga in baina Israel ka hian antlom zor chu ani deuh bertoa mase tombona lever lian tak tak anei nga ema wangin tuna hian Israel sipai telaka hanlabi ruthai mai zokani tin FP chuan han reporta tichuan Hamas top official jingami Khaled Masal chuan West Bank ka poi khoina lian zok thlentir turin mipui te aron fuile ta West Bank pumpuya Zionist te daudala nataka cheturle thichil bom manga baya West Bank mun thranga heng thichil bom te hi tipuak chunjom jel turin Palestine mi te chu aron ngen bok ani tichuan Sky News Arabia in hantarlan dan chuan Turkey khopui Istanbula conference anaya he conference a hian Khaled Masal hian thucha asoya Hamas firfiak pol ta chuan thichil bom manga beipui thakna lampanga kirle handuni ti asoi bok ani he conference a hian asoi zeldan chuan kanmelma Israel ta chuan kongtin renga buena kongkhar chu zau takin an honga indona hian kan telvelo Israel chuan minjong rangani hati hei hi July ni samthum pakhata Terana Hamas Politburo Chief Ismail Haniyeh tha chungchang asoina ani mase Israel sarkar chuan Ismail Haniyeh hi melkhriat chingveu ma sela voikhat po nilumai hoin hanla thukhom lawa athina chungchanga hian Israel chuan anpu na hi anhial lawa anem ngetlo bok ani engpo ni se Ismail Haniyeh athi nuwa khan athak tu turjinga hian masal hi minglangsar tak pakhat ania hunenge mochan chungchu Hroi tu beranga chanvo chalin malakna tam takpo halo nei to bok ani mase hiasin word chu Hamas hroi tu tharatan pom halo ni ta mase hiasin word kai hroina hnuaya Hamas ho ta chet na chu adu khoplo ni in hriata Tel Aviv khopuya thichil bompuak kha Palestinian Islamic Jihad le Hamas te trangkopa anthilti ania Israel ramchung mun tranga kha aya rap thak jok khan thichil bom chu apok jui zeldonani hati ole kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakjal turin kan ngan chowa thuthar berber te in hriat jungjung thaina turin notification bell darlem kha click in ola hiloda thodonia